druženje. Vitezovi Svetog Trifuna i ove godine. Ko bi drugi nego vitezovi. Nismo se spremali specijalno za neku referancu, ali od svega je najbitnije naše druženje u cilju da opet i ove godine sav prihod koji večeras ostvarimo ide na ime otplate duga naše crkve Svetog Stefana u Otevi. Ko će podijeliti večeras, manje je bitno, ali draž takmičenja i tajnost i sve do kraja povećava uzbuđenje tog trenutka. Ipak neka pobjedi naša volja da se družimo uz želju da nam svima bude ugodno i lijepo. Naši prošlogodišnji pobjednici Šljokići, koje ovom prilikom pozdravljam, potrudili su se da nam svima bude večeras po volji. U to ime pozivam našeg dragog kuma Nikolu Kostića da otvori finalno veče u degustaciji crnih vina. Izvoli, kume. Dragi prijatelji, vitezovi vinskog reda, vitezovi vinskog reda Svetog Trifuna, nije uključeno, jeste, dame i gospodo, naši dragi gosti enofili, neobično mi je zadovoljstvo što vas vidim u tako velikom broju. Želim da vas pozdravim po 9. put na našem saboru pod pokroviteljstvom Svetog Trifuna, u ovako lepom prostoru Srpskog centra. Molim vas da aplauzom izrazite i vaše zadovoljstvo. Avec grand plaisir, je veux aimer et enophile francophone et je suis vous un bonsoir. Je vous voudrais demander avec une ronde d'applaudissements pour démontrer aussi votre appréciation, s'il vous plaît. It is a great pleasure to see again many of you, of our foreign guests and enophiles. I wish them a nice and joyful evening. I would like to ask you that with a round of applause show your appreciation to them. Posebno mi je zadovoljstvo i čast da pozdravim njegovu ekscelenciju Mihajla Papasoglua, ambasadora Republike Srbije, kao i njegovu ekscelenciju gospodina Srđana Lalića, ambasadora Bosne i Hercegovine, koji su nas počastvovali svojim prisustvom i uveličali naše slavlje. Također vas molim da srdačno pozdravite naše drage goste, gospodu Zorana Gajanovića, Bojana Šljukića i Boru Novakovića iz posebnog odelenja vinarije Šljokić iz Arizone. Nadam se da ćete mi se pridružiti i srdačno pozdraviti našeg starog prijatelja, doktor Žikicu Novakovića, lekara, hećima naše vinskog reda, predsjednika Pčelarskog saveza Srbije, koji nam je došao sa suprugom Vladankom, sinom Ivanom i Stahom Jasminom iz dalekog Belvila. Posebno mi je zadovoljstvo da je sa nama gospodin Aco Stegnjajić sa suprugom iz Izage. Nedavno sam na sajtu Istočnika pročitao da su naši ljudi u Windsoru održali također festival vina. Zar nije divno što se naša ideja širi u Ontariju i daj Bože i širom Kanade i Amerike. Pozdravljamo našeg dragog gosta toplim aplauzom.
Posebno me je obradovalo da vidim nova lica naših vitezova pripravnika. Bojana Šljukića, izvolite. Gospodin Šljukić je član Šljokića iz Arizone. Gospodina Zorana Mrđanova i Sašu Spasojevića, nova krila Šljokić vinarije. Branislava Popovića, Aleksu Đokića i Srđana Gavrića. Želeo bih da izrazim svoje veliko zadovoljstvo što je naš sastanak opet održava u ovako lepom prostoru Srpskog centra. Posebnu zahvalnost dugujemo gospođama iz škola srpskog sestara, koji su kao i uvek uložili veliku ljubav i trud da spreme izvesnu večeru, kako bi nam i ovo veče ostalo nezaboravno, pa vas molim da vašim aplauzom izražite i vaše zadovoljstvo. Evo, hvala Bogu i trudu vrednih domaćina Krste Mitrića i Aleksandra Mićića iz vinarije Šljokić, šampionske vinarije. Sastavimo se da ocenimo šta smo ove godine uradili. Prošlo leto je bilo izuzetno blagorodno za vinovu lozu i grožđe, je bilo kvalitetno. Verujte mi da smo pre nedelju dana imali velike muke da odaberemo vina za ovo finalno takmičenje. Na vama je da ocenite kvalitet naših vina i da vidimo i ovog puta ko je nežnije pazio svoja vina, kojim je pričao lepše priče i pevao uspomamke, pokrivao ih jorgančićima i kojih je češće probao i milovao. Nedavno je Institut za mentalno zdravlje u Beogradu predstavio publikaciju Vodim za odgovorno pijenje vina. Čudno izgleda ta publikacija koju otvara fotografija iz 19. veka na kojoj se nalazi čuvena beogradska kafana Dardaneli. Ona se nalazila na mestu današnjeg muzeja, Narodnog muzeja preko puta pozorišta. Ali ispred te kafane se nalaze boemi, načičkani u neprekladnom nizu. Ako uveličate fotografiju, vidjet ćete da se tu ispred Dardanela nalaze naši najumniji naučnici, najugledniji umetnici i političari toga doba. Alkohol je odavno neraskidivi deo tradicije i kulture Srba. Međutim, postavlja se pitanje kako piti, a ne postati pijanica, odnosno pijanac. Normalno, stari Grci kažu od uvek umereno, ni dugo, ni kratko, ni mnogo, ni često. I važno je ne ugroziti svoje zdravlje, ali porodicu. Razlozi da se nauči veština umerenog pijenja su: život se produžuje od 5 do 10 godina, sporije se stari i ima se bolji san, naravno. Efikasniji smo na poslu, veće su šanse da starost doživimo bez ranih oštećenja mozga. I 6 puta su manje šanse da obolimo od depresije. Odavno se zna da je vino lek za dušu i telo. Relaksiće dejstvo vina na čovjekov organizam uz sadržaj kalcijuma i magnezijuma, koji je dopunjena količinom vitamina B i C, predstavlja značajan antistres faktor. I na kraju, dragi gosti, potrebno je da naš život provodimo sa dragim nam osobama, kao i večeras, uz dobro ili belo, crno ili belo vino, dobru muziku i drage prijatelje, uz saznanje da smo živi i da nam
nebeski gospodar dodelio predivnu planetu da na njoj uživamo u malim stvarima, jer ne treba posebno naglašavati da je svaki dan poklon od Boga. Želim vam prijatno veče i lep provod uz degustaciju probranih vina naših vinskih vitezova. Hvala vam i živeli! Pozivam Željka Zeca, jednog od osnivača našeg udruženja, da pročita zakletvu i pozivam vitezove da pred nama polože vitešku zakletvu. Hvala. Dobro večer, znači ovako, evo, posjetili smo vitezovi, obično ustanu svi kad se čita ova zakletva, a novi vitezovi zajedno sa starima ponavljaju ovu našu simpatičnu zakletvu, da kažem. Pa evo da počnemo, dakle, vitezovi neka ustanu, ja vas molim da se vidi koliko nas ima, da vino baš nije. Jedan aplauz, hvala lijepo. Zakletva vitezova Svetoga Trifuna Otava Gatinova. Zaklinjem se da ću poštovati naše druženje, širiti naše prijateljstvo, svake godine praviti vino i biti odan član viteškog reda vitezovi Svetoga Trifuna. Tako mi crnog i bijelog vina, crvenih obraza i promuklog glasa. Tako mi vinove loze bijelog luka i sladine. Tako mi pečene jagnjetine i prasetine. Tako mi druženje i pjesme. Tako mi ruvinog vina i maslina. Oj, ha! Hvala lijepo, ovo su majstori, hvala puno. Evo sada ćemo da predamo zahvalnice novim vitezovima, pozivamo prvo ovoga najmlađeg, ja mislim da je ovdje Bojana Šljukića, našeg iz Arizone. Sljedeći vitez, kume. U stvari ostavim da vas slikam, ostavim tu da vas slikam na sve sta. Zoran Mrđanov. Gospodine Mrđanov, čestitam. Zahvalnica za našega Sašu Spasojevića. On je sve testove za vino položio sa 10-kom. Branislav Popović naš, on je majstor i čak je aktivan i na Yahoo na našoj mreži, tako da to je veliki plus za mladog viteza. Aleksandar Đokić, Aco, To je to. i imamo Srđana Gavrića, on nije tu, umjesto njega Aco preuzmi. I pozdrav čovjeka, rezi da dođe. Eto, hvala puno, to je bilo ovo već zakletve, sad Davor preuzmi. Rekli o vinu. Znam da su bili pod maliganima, ali uopšte nije bitno ko su i koji su. Bitno da maligani odrade svoje. Kažu da je vino kralj svih tečnosti. Je ujedno. Kažu da prvi poljubac i prva čaša vina su najbolji. I da su
dobro vino i lijepa žena, dva najljepša otrova. I ako je tako, vredi biti otrovan. Ali vino ne opije čovjeka, nego se čovjek opije sam. Hoću reći, nije krivo vino, nego količina. A i tačno je da vele, alkohol će nam skratiti život, ali smo bar vidjeli dvostruko više od ostalih. I kažu, ko pije vino ne poznaje njegovu štetnost, a ko ga ne pije ne poznaje njegove koristi. I kako Goethe reče, vino raduje srce čovjeka, a radost je majka svih vrlina. Što će reći, pijte vino da biste obradovali majku. Hvala puno, a sada pozivam našeg Vedrana Andžića da otvori ovu večer muzičku, prvi naš Vedri, i da mu bude uspješna večer kao i svima vama. Hvala puno.